nanga kasimuke ben ni nan faru ni shas sio mwandisu ngurize abantu abo ebibuzo bibiri nkali kushana lero kongera kwagitwano ukiza ukuweshiwa NASHIM'S KUHINGIRA ثلاث مرات ukiza ukuweshiwa NASHIM'S kuriya heru oka ijaha katicheze then tuzaheka alhamdulillah rabbil alamin alladhi ahalla an-nikon ya ayuha an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wan nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات. اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. نفسي قد بيدي
Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay last, stay. Swaga wa kabaka ero walero nzize mbalise ekigambo kya Mungu abooluganda n'ab'emikwano muwulire irimu tutekereza bwe tusinza oyo kuba ye yatutonda eyokuna kwe kusiiba omwezi gwa Ramadhani tuburayo percentage ya emwe yonka chokanya nako manyise ngomba jenyi bitu abitwe tuno Haji Muhammad Kamadi na uya barhaha tuineho na barha wazuna magara rahi wakuwa waribwa honko munda niwe nibakuhereza kabazi tuineho director wakahunje kicheni we mbabo mwe bari kwija kandi bari kutereza umucyara kaje mweterero mu ngaro kandi umushahejwe nyeneka n'abacarabeye bashitama msajja mutambuze DJ ya Kayabura ya naenda kantu wako
Otyo musajja mutambuze. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-kawna fanadhama wa khalaqa al-insana wa kallama wa sanna ad-dina wa 'azzama wa wada'a al-bayta wa karrama wa nada Musa wa kallama wa wahaba Sulaymana mulkan wa fahama. Thumma as-salatu was-salam ala rasulillah Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi la nabiyya ba'dahu imam al-ummah khatim al-anbiya wal-mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Otyo. Abichi bataka baramutse habanza kuza ba doctor. Family jeno mujere bane enzo sigere white na iturun white na cake white. Njamanyisa ngutura mwere twezire. Kandi chikwera njiba chinuzire. Ba doctor mwana mugamba bamuzindaro. Chira umwizina lya Ruhanga owatangire. Ombi nayemerera aha nayemerezebwaho kare nazwekera ba doctor batayi banje. Yes please. So abarwire abukumwa abachebera mwashanga barabata. Abarwire nachebera. Yes. Nabatayi banje konkonkum nachebera. Yes. Hariho musije omwe. Yes please. Yali hagati yabo. Nasanga ine mwendwara emwe. Ejeji corona 19 ninga. Apana sebo. Which is that? Endwara yaba ine. Nasanga mwe ayine mu disease. Yes. Bakujeta. Mushanash. Mushanash. Yeah. Is it treatable? Is it manageable? Or you are handling him from India? Okujihandlinga. Yes. Nayetaga nashanga. Aroka baza akiza kimpiri mugambe chiro ka NASHIM'S NASHIM'S niko katabeta kumuresa karamukoreho. Niko ka. That's wonderful. Mubukubire mu ngalo banayi. To find a person who is very sick and these doctors of mine, they happen to have the tablets, NASHIM'S tablets. Wonderful. Mwebale nnyo baana bange abasawo. They started from Bugema University. Musajja mutamzo ina kyogamba very fast with the interest of time please. Manyi makidibwayo basezi. Nzikiriza taata nga b'osazeewo ntambule kannabwala nfune eddagala eryo. Dijja akayimba ako nga basibula. Jenyi ejo ne dabuli yo kubanza. Yes. Kandi tuli abajenyi abija omwanya ogukutamyangu nitwe tushemere kuba twizire ejo ne dabuli ya kashatu. Wonderful. Kandi tuli abajenyi abenshonga. Abenshonga. Ubare mnonga. Enshonga neha as they bring the ntachweka ni mwenda cha. Isn't it? Tata na nishaba. Kugira ngo twatobwire. Kucha kuba kitakwenda mateka abwenshongeji onchirize nyemere mpora ntambure kandi hata aho muganda ho ntakwizira aho. Ensonga etulese waneno tukeshanga muza kunchiriza ni mbanga banguro mu ndimi ibiri. It's okay. Tukeshanga tukaturiyo izoba rumwe ry'ejuma. Turiyo ntusara
hatwibu ninga showa birayebe mbire jumejo omburizo omukalimi aka Nkore yatugira ngo omusigazi wena kwakura yagira obuvunanizibwa ashwere kandi kwakeza mbwena tasya mbwenu kunabire nsitami na mugenzi wanje omwami Musa akaba atekera amaju nko kungatekire kuyahurira enshonga ejo yashitama aza ni wosimbo rukono kuyaherize kushitama yagambira no mujuma aza nkomboromborombo bw'Obusiramu tokwikizibwa gambira mujuma akankwataho aza namwesiza aza utemurafunire swarimu tindamurebire kandi tindamfireho ati bwanyuma ejuma kuyahwire nambuza wano nkwataho kandi tikikwikirizibwa omwami Musa yangira ngu sheha ina kiyagambaho ngu omusigazi wena kuyakura akanyeta akagira obuvunanizibwa atasye hati omukuchwa bugufu esebo mwiza kushwera aha twiza kushwera twakusabire mutuzare twabazara obugalo bwe wafe bannange batuzadde hate kindi esebo tu noboine permit osi mukamanye nakimanya esebo hati imwe tubazarira ariki itwe taata omukuzara okutwazarwamu twashanga kandi omukwija twayanguha hwabo kuba twavuga emotoka ya karibu niyo enshonga kutwata mahariya batwakira hati mwisha mwekorire ninga enkokora zanzirebe enyuma ninga enkokora zanzirebe omumisho kandi twiza n'omwami Kizito omukamya ngu nawe tumwine hata omubugufu esebo omwisho omukwenda hane mumanya omwikintu manya sebo niba mweto omwikimba mweta Nashim hati iroko kora wiza na motoka noboine bintu byabakure bakuhire kutekamo those gifts please would you go very fast and bring all of those gifts that you've been given to those old people to bring them here very fast obugalo bwa tata tukiriza banange with the interest of curfew tweyanziza abo kubahinga mbere shahi Wakano murundi mwemerere mbakire mu kitinisa cyanyu ndaho kitamirwa omwami no mucyara kwizera Sheikh Chimba rinka mnywano wanje Sheikh Chimba ayemerera yo kuniki aro mushwezi na no mushwezi wenyine saba onsonyo olw'okuddugaza olujjalo tiwali buzibu olwa meeting gye mubaddemu oba olukiiko olwa SEC Central Executive Committee olukyali luzibu olwo ebadde tudde wano okukakasa nti Olanya yayiseewo era bino ebiraga nti Olanya yayiseewo ku Kadaaga nzikiriza nganze musajja mutambuze taata onzikiriza ebintu bino byonna tubireeserwa Shamimu olwa Nashim barakallahu fiikum kakati mu bumpimpi tutambuddeyo twabawoyedda amina twatambuddeyo n'ebyokunywa olwendo lw'amazzi kwotadde n'omubisi ogwa taata era bw'oba onzikiriza ndi waddembe okuba kwansanukulira n'enkunywerako okulaga nti
Lwoya lwa munyindo olwekuula lwokka. Ate kugamba Kadaga tiyabyekudde yekka naye. Nenga mwebale. Sebo Mr. Bashiru Kadisi ziri entebe enkulu nanisha ngo zimpena nyentahe nazo owitumbarira boko bakwetera entebe zindi ensya. Abo nuba shwezi kandi mwikiriza abana banyu bashwerwe hari. Yes. Batuletere ebintu. Mbaterero mugara bagenyi bitu. Tata. Nkusaba onzikirize enkakaneko wansi. Niwo yimirira. Zikirize nkome wano olw'obutagala abangi bafune ennyonta nenga ffenna tugenda kunywa. Kana obadde oli bubi. Nange era mbadde bubi bwe bale kukiraba munnange. Genda nakaako. Nange saawa za kafyu. Nkutegeeze nti twatambuddeko ne sukaali w'abagenyi. Okay. Era taata sukaali yono maaso waneeno. Ate nga wabatuuze naddala ababadde balabirira Shamimu Nashimu tino yetugatta ffenna nga bw'okyogedde almuwalli egatta aba Supreme n'ab'ekibuli. Manyi bufuna omubeezi abawuberera era manyi ne bogendewe abali kulinda ono namugwa kiralu obulamu bwange swiki gitwala balabe mundaga nabo balungi naye swiki oli omwana era twale byange byonna yamanyi swiki obulamu bwange ddiina ate era yamanya amasanyalaze g'obulamu bwange bwe guba guluma obanga gukuba omutima yamanyi swiki weeri ekendeeza obeyongeza naye katize simulaba n'obulamu bwange bw'oli mu mateeka ne bwe noonya ntambulamu yemunange wasimulaba oyimba tokwata lukwe totawa matu swiki nyinjono oyimba tokwata lukwe totawa matu swiki nyinjono sama nemukitegeera abagamba nti gudde ddalumwe simanyi na bwe mugeza oba mugeze aseno temukitegeera abagamba nti gudde ddalumwe simanyi na bwe mugeza oba mugeze aseno omukwano gwe kamanyo oba omulabyeyo mugambe ndye nazita oba mugambe kino isimayiri bandikujupa amazima swiki ogisadinga ndabyeze omutima gungoboja
Most of that song is yours. For us, we are like electric balls. That one basically is dedicated to you. Waji! Hapana, hapana. Echinsanura. Tusembiza sakali kompine bienje. Abo, bakala bakukoba bakosha. Eno kapyata kwetula onywere. Onywere. Tula wano kutwa. Waji! Eno kapyata kwetula onywere. Onywere. Tula wano kutwa. Eno nange nesunga katoyimu nkalinda. What? Ntunula ku ssaawa labatetoka yokubuuka singa nalinyange singa natuuseeyo pima ndaba kubulako eddakiika situuka funafuna omubaka gwentuma tatuuke. Hapana, Checho. Thank you so much, Mtero. Katera mara. Katera mizo thing to be fast. Bebakodo bibo nabo. Abako. Abo bulenzi banyinanze ne banyinaze mujje nammwe mukwate mu bannammwe mu ngalo ebisigadde mu buyinge ndekere ne Musa. Dembo okuvayo. DJ kwata mukache. Kashati katwatuzo mukuzana dance. Nabyo byabirumu. Mwe ntugumira mu ryecho. Eshani za kutwata. Reka tukore chatureta. DJ ntera hibare tushikore. Kabi. Akatabo mukakahuraho. Rwacheko riyenye nabahano. Hatu buryo umwe kwatowe. Kumara hize nkadate tuyatinjira. Gahisha naho chance naje kwereza abo kubaito ba MC nsira kurizira mwaho banange bicyajya bubigwa umukono abana tuba kumanya Ruganda kubiraho wo mutakati na kotoka bamanyori Nkore bintu banange bicyaliyo utabasiga corona yizire new variant Musa yizira kimwe bantumwe nagabana tata bwente bwentambudde we wao ne yanziza esebo ko owensonga uno wano wali era ngenda kusaba muganda wange alete enkoko y'omuko naye yangweko. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo muko nkukwasa enkoko eno nga nkusaba onzikirize ompe mwanyoko Nashim akankwasa ate nkusaba tokkiriza nga nkoko ndala yonna kulwa Nashim. Barakallahu fikum.
barakallahu fikum yechereza tweyanzanye kandi ndizo eri taata amusabe muwala we mu bujjuvu neyanza nakorsa munonga okunyakira omukeegi kandi ninshaba okirize nkukwase nsaba onkirize nkukwase omutwaro ogu entebe egi nk'omutwaro ositame inshallah nitwe tusabire dua kuturiza kutunga abizukuru nabo bagume nibakuhuba mpora mpora bati asante asante aho takumara Bismillahirrahmanirrahim. Mukuru wanje ninkwakira omukeji kandi ninkusima munonga ahabwa byona ebyarebwa Allah hamwe n'abantu bona nko kubarya webare munonga webare muterere umwami bashira mu ngaro When basize bari okwata bulungi romantically I want to say specifically Odi magically Wantashinga kufiringa wakekuka Odi mutendekesi byagetse nawanika Nashimu tuli basanyufu okusanga webale kunyumya masha Allah la quwwata illa billah nsaba Allah tabaraka wa taala atukumbire omukwano gwaffe okume mukwano gwaffe okwagale mwanyina ffe bannaye tuleese obulabo buno webe twagala naffe tukwagala nnyo mukwano mwanyina zaatuwadde akamuli kano kajjudde ebirabo ebirungi byokka byokka era akuteeddemu akasengejja akugambye osengejje buli kimu sengejje ekirungi ky'oba omuwa ebikyafu byonna biyiweeyo eri wabweru muwenga birungi byokka naye ajja kuwa birungi mukwano Funga wankuba notane mukati Tujikolele meeting no feeling DJ naza kusaba Nashim na Metro This love for you yachamola nemanya chasola First let me say to you I can't wait to see you You are the girl that I've been waiting for Do you know How much I really need you I dey pray for the day when I can finally kiss you You know say every day I dey pray for you in my heart today is a permanent place for you. That's why my heart in a beat like you can. Cause now you are. See I may not give the world to you, but I'll give you what I have. Oh baby, oh, you are my angel. I want to know we will go to jail, we will go come back, we can't let you. Oh my God, we will know what's up, we will put to camp, put to kill you. She did kill you. DJ kwataho Nashim kankusabe omushizo musiyo mishoga dadi nabashwento nabashwenkuru nabamama oyibanjurire omushizo wabareke tuwakirigi banza Bismillahirrahmanirrahim. Webare umuchwanje akankwasa Nashimu kundetera omusiza wawe Musa omukeji kandi tukabakira nanye nabakira kandi nka family twabakira kandi obugalo
Yo wanyumazi. Ona kichi. Uze kumusitamuza. Ebyanje byo na. Musa katuze kushitamuza. Ko MC ntubasa kurara kandi aho ingambira kafi yatwasira ba boda I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the DJ kwata mukache Nashim turiyo tuza kwinjira kandi umuco wo mutima wo munyankore nibamuhingira izuba ritakarengere ndiryo so nakweda chiki 5 kukwetaha tukakora giveaway. Is it are you with me? Kare DJ atwara umshenye the one and I'm fix for America spice Diana kuwe Usabula bomunga bataliban me feel the fire burn patins and Charlie what me can run the child changa musiramu kukaban say if you're ready omukwano tugusasa if you're ready girl you know DJ kwatamu the one and I'm fix for America spice Diana kuwe Usabula bomunga bataliban me feel the fire burn patins and Charlie what me can run the child changa musiramu kukaban say want to go you already know so when I want you boy if you're ready omukwano tugusasa if you're ready you know thank you so much ladies and gentlemen. Oguno mwana weitu kandi tokunuya turye kintu kisya abo kuba tukayijaga kunu kandi tukagambiragana kunu nambwe hariho mwana omwe weitu mutabano wanje urukurugo weitu omamisima omugensumana marindi arahisima omamisima oguno mwana weitu ntumuzara nazarwa kweitu nabani nyanda kutwara mu gishogu okusima ruhanga omukyara abananda kubaramutseho kake konke shaha zahwayo nahurana bagamba ba RDC nabandi naba MP nabandi bantu bakora baryaha eshaza kafyuza twatamu mbwene bituru kugamba byona aherizo bataraho mugambe murungi abo kubeshahane kuragira kugambaje nari kugamba kubi mbwene nyoweri izoba ino tugambo tuke omambashiro obo manyabanje nabanjurantyo naheza echo kubanza nani nyanda kusima na family yawo kutweta kandi mukatuhereza n'ikitinisa cyango ngo tubase kugambira umwanya ugu nimwe bari munonga ecya kabiri nabani nyanda kugamba ikigambo cyeshaha buri kitweka nikibasa kugira ko kiri kutwaza mu buryo bwacyo ito twina amagenya abiri owe tukiruhura twina obugenyi bwetahuni twina obugenyi bwecyaro obugenyi bwetahuni no basa kweta abantu 50 obateka tekere no kubyama no kurya baze batahi bugenyi barye babyame bagumeyo kandi obwito obwecyaro tukabuhereza kutandikana shaha mukaga bukahwa shayi 11 hatariho kurengaho norabembezi b'amadini bona bimuka bagenda hato bugenyi obo bukomaho abaruga hare bagira umugisha go kugarukayo kutaha ngwene rizoba ntubasa kugira umugisha mu cyo mihanda batubugabugane batukingire abandi turaro mu mihanda ogira tkonko bugenyi buntahire shabere hoki konka ruhange kiro naza kukikoraho kuturaryo mbigambo bya mukuru wihanga obundi habeho ndijo teka ecyo nacyo nakeza
ekintu kya kashatu n'ekigambo ky'entunguuka tindu kubasa kutina kukigamba abo kuba bundu kukigambira tokagambira abantu bona ngo oshange gwe cyokuza kubagambira wabakino mutwe konka no kigamba harimo kukikunda harimo wagira togoshana katunguka konka tintungukire ndikayimwe ndiyo muntu wabutosha nyowe bona atandika kwetegereza tukaba tuzombe dara byendere nkaziriya nintandika kwetegereza ku mwana mukuru kutaho bugenyi twarugombe dara byendere twazombe dara bitibya ebe byo berkwe tkabantu byete bigango babitaho bakitaho bakigira bati mukizaho muyaga gucyuha mbona haturiya tura kashatu eyo kombe kamaju tukagatahamu tukakorera mu mbagare baga namaju mbona nyanda kusima ruhanga okutaho ibintu bikagumana nibitunguka omukuru RDC ebintu mbikorere kandi bitungukire oba tubikunde oba tubyange konka ntunguka ruhanga turekeho egumene gendo muisho ekintu cyakana nani nyenda kugamba habushwere nyowe nkaba chairman w'ubureberezi bwona wa Fathers Union orukukura bushwere umbureberezi bwona emyaka 13 nubwo murigiremu nkazo mbindi bintu byo gukora obushwere nubukorwa rukundo ahatari rukundo nubugumane butagataguka tu haberi izoba Nashimu no mushija wawe abazire ba side zombi Bashiru n'abacyara bawe abakuru ba government abariyaha abakuru b'amadini namwe nabatahi bo bugenyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obusinge bwa mukama barimwe nyowe orugamba nabanyeta sadara kayibanda kahindi kandi owitu ntungamo turiyaha abugenyi bwa Nashimu kandi Nashimu nuwe yahindukire nshonga family ya kahinde rukuruga kuri ya ntungamo nyamunuka okunywana na family ya Bashiru kandi ntusima abana bitu ahi banywanire Firdaus agaba akanywana na Nashimu family yona n'abazire ba Nashimu bakimuka bakijo witu tukabareba kandi tukikiriza okukora mukago family yitu nkaba kahindi okukora mukago na family ya Bashiru ahabwa abana bitu mbwenu erizoba nyoti nkuza gamba byingi konka nko kutwemerira hatwajwekera family nyewe no banyeta sadara na nabe yanjurire oguno bamweta nakato Aisha no munyanya zitwe kandi oguno bamweta Hajati Suraina Huseino mucyara wa Haji Kusaini ogogu nawe no muramu witu kandi oriya no mutabanu witu nuwe mutabanu wogu omukuru Bashiru nyenda kumanyisa ngo ntubakunda kandi family yitwena tukabire turiyaha tujwekire konka twagire mikore ebiliyone rukutwataho kandi twikirezana ngo twecwe mu ebicweka abamwe bijaha abwa Nashimu na Bashiru na neka yawe yona then abandi baze amukoro gundi ndikigambira omwishiki witu Nashimu konka nahari ni manyo munju ngo atfurikize konka itwita edine itukushomeye obusiramu nabatugira ngo ejana ninga shiguru eriya hasi yebigere byabashija Nashimu yarugo mikono y'abazire yaza omikono y'omushija we Nashimu mpurikize notekwa kuhereza omushija wawe kitinisa kandi omushija wawe abone kukunda kandi niwe omushija wa Nashimu ntukushaba ngo ukunda omwishiki witu ekingambere ekyo ni mangu Nashimu akuzibwe no mwishiki mico mirungi kara akorobere kandi aza kukorobera rero niyo korota omukunde tebusirambonka nenyikirize zindi muri yaha warugagambo mwizina rya wagamba nka munywano wabanzaha no wenyikirize endijo
konka ombiburo mu kitabo cy'abefeshe sura ya 5 urwa 22 nahagira ngo imwe bakazi mwe mworobera abashija banyu nko kumworobera mukamarahanga ngo habwo kuba umushija nuwaba umutwe gweka nashimu naza korobera mushija we konka niwe cyo rakore umutukundire itwe nicyo tukwende twaturetiro mu kiwite kirabo kandi nashimu karaheze kwetebekanasa karabaturetiro omushija weyo witu itwe nka family twakitisize nitwiza kumuhereze nyina ahasigara nashimu ni mutabarusya okufuna omushija ni ntabarusya omushija okufuna omukyara kandi ntabarusya n'abazire ababana babo babasya ahakitine seki ahasigara nimbashabire shara mukamarohanga baho bufumbo burungi kandi abahe munana nabana abakumutina ahasigara mukama bampero mugisha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Batero mungaro we bari mwamika yindi ecarabo no basocereta amezeji ecarabo teka ameza yanyeneka nategerize ounatuma DJ kwatamu na nabagambire ngo mucyo mutima mba mwebare munonga nyina mu mwana niza kushaboje he speech izindi obusenge benimwe kino kweshima kwa mani kuleba ngu nasimu natuletera umukundwa we nitumulebaho ebigambo tibiri bingi Allah nuwo mwebembezi abateremu ebirungi byonka ombufumbo bwabo nagamba nkabanye nalimi konka aruho gurupu eyabanye nalimi na bishenkuru oba mwemera ukache oba muwubire w'abantu nabo babalebe ingera mwabaleba abambo abayaya nasimu ninkwendeza ofumbo burungi Allah ye provider waza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Andi nyondi omutumwa ndenyina arimo umwana cyonka muze yantuma yamurabera ikirabo cya cyembuzi ubwo yasagarara muze yimagadi nyo nimba kunda mununga akwa nayo nkaba ninde emineke abakuza kuhingira mu setting sebo chairman organizing committee omudakike mu nsabanyizo haya kagambo kawe then tugendo misho with the interest of time waheza kafara nyako nabanyita Isa Muwerize ninduga kazo district erigiro mu Kirwa district niye mbere chairman organizing committee konka ninjira njo mukhendera owarga gamba ntatento mwam James Matagaizi no mucyaro madam Monica yana bakubaye n'ibigamba birungi konka tiyabansa gamba omukoro gwanje ninjira nguhendire ninjira tinkwenda ko ya max nyingi konka ninjira ko muntu okubari external kwija kakoro mwihanga eritariyerie akakizo mu mukogu njerizeho munonga omwana ogwana hinjiwa ndishento kandi ndi kumurebera university ninjira ekinabaretera musana munonga muramo wanje muko wanje owarganka jantenda tubabanywani so ndangu tubabanywani haza ebyanjana nimbangura bya chairman konka nanyine speech ya deputy vice chancellor agency nja Emir neyo kushomwa but it is detailed nindeba Dr. Katate na shoza abagore ngumizemu so nijya kanshome speech ya deputy vice chancellor professor Patrick Chamanywa ochwire mu kuterezo mushiki abazire ne babiri haro abazire muzeyika DC no mucyara haro abazire ba Kampala International University omushwita kushomera so omushwitu ahirwe officially by the management Professor
Patrick Chamanywa yahandika speech ye ombufunzi. Our lovely bride and groom Nashim and Musa, the parents of bride and groom, the religious leaders, present, relatives, friends and fellow invited guests, all protocol observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. First and foremost, we give thanks to praise to Allah for this great day and for having brought these two young people together and accept them to become one in holy union. Alhamdulillah Rabbil Alameen. MashaAllah. I also congratulate the parents who have been blessed to witness this moment, raising beautiful young lady and successful ushering her into marriage, without them running away from home to find themselves of men or joining the now rampant sex trade, which is this is done by the grace of Allah. Of course, children are not only raised by their parents, but with the help of relatives, friends, teachers, neighbors, the religious leaders, and all those who do it positively. Therefore, I wish to thank everyone of you for the great job well done. Shukran. Now to our lovely bride and groom, congratulations on getting this great moment in your lives. The decision you have made to be one is one of the biggest decisions you will ever make in your lives. It is a decision that changes your lives forever. I wish you a blissful and richly blessed, productive life together, and may Allah bless you with children, give you all the resources and joy you need to raise the children and to live long life. And may you always remember to be thankful to Allah and to one another. Dr. Katati, am I being interrupted? Njimarao. Okay, I will send this message to Musa, the bride. I will send to the father. I think that's all. Oh, pick it. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Professor Patrick Chamanywa, DVCKI Western Campus. Mutero mungaro zamani. Niza kushaba wota kufayo. Murugendo je tugenda. Tunatera okutuuka. Wamma tereze kanzu. Nkore waffe mulengerwa. Ngempisa yafera bojimanyi. Bwetulawo kwedabulula. DJ, thank you so much. Ndetera omugore. Webare mnonga tusheme. Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد. أبنا بتو بيشير زبشتا من بيجا كوباسا did them sit down. Nenjira kamba nze ntwara mu kisago kushima mukama Ruhanga ayata ensya nonje akatubasikisa kuba turi mu mwanya ogu kwihaho twatandikira kushesha heje mukama witu umuhanji ntukusima ahabo kuturinda nisaba siyembabazi n'obusingi bw'ekitinisa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayatuberira omushomesa murungi akatusomesa buli kimwe cyone tushemerere kora ekikwata ahamagara g'omuntu mbwene mu izobere turi abazurizi ahabushwere bw'omwami Musa Lubega na Nashimu muhara wa Bashir roze ito abanyankore tugira ngo kurukayo biri n'umwami n'ibiyagirata ebiya leta mbwene Lubega ito kishani twakireba ngo nobasa uri omukozi tutwine doubt yona uri omukozi konko gumizemo nohereza omucyara wawe omucyara baba yoroba na nyinda kushaba Nashimu yuroko yorobero omushiza wawe. In fact ebe bigambo no ture tuno mbanyankore konkana Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabishomisa munonga kutukubantu shoma mbiya handikirwe tubiriretingana nebe bituru kureba nasho ombuhangwa bwitu nk'abanyankore tushanga ngo ubuzima kwe obushwere no mucyo gwo buhangwa kandi dini ne gutera mu stamp ari kugitera muri mukama Ruhanga niwe yatwikirize ngo tugire obushwere
omushiza ashwera omukazi kandi omukazi ashwera omushiza parliament zituri kuhurroko mbi kutekateka ngo batungukire boni bashitama batensa ngo omushiza ashwere mutahiwe nguno omukazi abaye ashwerwe mutahiwe. So you know mwenore nchiteganisa ninyenda kwebaza owekitinisa President Museveni ahabo kwange bitingwa ngenja tumutera omungaro President Museveni aho kuba hataha kuraharo ikizibu cy'amani ngo haturiya tuize kwitness ngo mushiza ari kuswera mutahiwe ari kumutwara haro n'abanyadinda bitukureba ombishani nabondo bakuzaha mikoro nkejo atomugisha ombushwere bwawe ombushwere wanyu mwembi kandi nshabe nimwe abagizire abacyara nimwe abacyara bina abashize kamba shabe murekeraho kuriza abana babatahi banyu umuntu kucyera nkaka kuhereza omwana we okimuseye ko biro bishatu omwana katandika kurura ekikumuriza niki n'emico mbi yuto kutura n'uri umuntu mbi. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatushaba munonga ngo tube barungi munonga habacyara beitu omushiza murungi aho rumureba wono omushiza murungi atari kumumanya nuwo ari murungi ha mucyara we mbwe n'abashiza bari aha omukazi ohotari nagamba ho birungi ngo rumurungi nanga omukaya arumuhabwa abana kurbatari bana banje kurintakira mukomo nabo cyabashiza nyenda kubashaba murekeraho kuriza abana babatahi banyu ahabwe imico mbi n'imiture mbi ahabo kuba nimwe muzara nimwe abana banyu nibiza kubariza nimwe abacyara ntwenda kubashaba kandi ito mutaka turetere kizibu mutaka tubere kizibu okagire kizibu cyo kushwera kandi okashwere kizibu bwanyu nishaba ruhanga twe no mbushwere bwitu atomugisha nanda abatakagire mbushwere nabo nishaba mukama ruhanga basikiye kwiza kutunga obushwere burungi cha mukama ruhanga atomugisha omakagiti twena hamwe nishaba mukama ruhanga atomugisha omirimo yitu rukora twena na munonge mirimo mirungi eyi mukama ruhanga rukunda nishaba mukama ruhanga obusinge na no mugisho muhanga ritu Uganda. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Twaza omukiya shohora n'omugamba notekwa gwevugira sebanyanya bomwiki ekintu kikazo mubuteka ejimbajete ndiro tubakucyeta kibo nyine kata kunywa kitega kunaba mizi go kufuka naba mizi go kose so babe atakizereza wota hita dekamba wa mafuta agabazaayo we bagala babiteeke waneno tujja kulaba gye tubisa chotegerize mukulu we bale kwetika n'enkya okola kyekimu muko w'ensonga tuyanzanye tweyanzeege nsaba onzikirize enzireyo bwetwe iza kubasaba hati itwe twemerera tuti ishento omwana mwije twinjire ishe wo musigazi niza kushaba omwemerera rubaju nashimu rwombisha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin amin amin. Akamba nze no kubakira ahabwa okuhingira amahara wanje akankwasa Nashim kandi ndukumuhingira Musa konka omushaheji ninza kumukwasa omushaha mukuru ovunanizi bwobu niwe nabukwasa nkiba nkimanyisa ngu buri kimwe cyona bwo vunanizi bwo nakukwasa obwiro bwingi enkora y'ekinyankore itonukwe tukora tuti itwe ninkwata muhara wanje muhereza isezara kuzara umusiza tubanukwe turi kuhinjira mu kinyankore nabwo icyo nsaba Allah ayikirize icyo twakora insha Allah. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasima mnonga nangwa ati murundi kutwizaho guno gwa kasatu kuhonka utwarizeji nakusima kandi nasime keji kandi nsaba Ruhanga atuhereze obusobozi tugume n'obusingi kandi uwo mutabani wanje uwo mwisyogu niwe wamwerondire mbwenu tinkwenda kanyencha kare etikandi eki ekirabeho kyona mubanze mumpikeho abokuba mu maka takubura buntuntu mbwenu abasebo n'abanyaboka terro mwoga gwo kwinjira mu ngaro engaro z'amani mnonga mwebare ninza kubashaba hati imwe mugariceyo nashimu metron wawe na shwenkazi nabo mbaza kugarrayo rero nyine kasigare. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wa salamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Abad. District kazi wa ahabwa bushenyi Greta mukuru witware ahabwa bushenyi na imamu waba imamu bona ahabwa bushenyi sheka ahabwa umuzigiti ahabwa imizigiti ebiro gwacuzumu hamwe na warugo wowe cweka cyanje abanyamadini mwena abame n'abacyara n'eminyeto eryaha nimbanza n'ekiramusyo ekyobusinge omberamusyo byona otwarire hamwe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimbanza no kubakira omukeji kandi mbebaza ahabwo kubaha nyowe ebyingi niza kuberabiza omukusima nimbanza no kwebaza abazire bari kunzara abatwire aba Allah yabasise bakatwara omwoga ogwo kugirenda bakankuza kandi nkabasa kushika aha kitinisa ekyo kutunga abacyara banje kandi tukazara omwana outwahingira erizoba obarkweta akankwasa nashimu nabwecho abazire nimwe nimbasima abazire banje babiri baruwaha ahabwo bwire naniyenda nabo beberereho babarebe nindeba muzeyi nosha ahabwe saha zo kusara yagenda konka omukadarwa ngugo mukade wanje abwo bwire yabahuberaho nimbanza no kwebaza family yanje erimu family zanje zirimo abacyara babiri mama Nashimu omucyaro mukuru aryaha abahubireho omucyaro muto mama Yazidi nawe abahubireho nimbanza no kubasima ahabwa enkwatanisa eyitwine na nimwe abaryaha kandi nayo ningi basimira hariho omucyara nibamweta mama aka tinkumanya mama aka kuwa kuburyahihi mama aka
kwa kuburya hihi tambara mpora mporo obase kumpikaho ni oshemire kuba oryomwe ombara hanu naba nyine ekindu kugamba mama aka na nakurebireho tamba niwe yamuzarize nabwe echo ninyendo gumaha naba ningamba kandi niwe tube twine ninyebaza mukama kandi nsaba mukama abase kuhangaza omunsi omu kandi akwene cyo rukwendo omunsi omu. Hariyo muzeyi wanje muzeyi Kachoni swento yanje muzeyi Kachoni tinkuma kuyako barwahi yaza kusara nawe ni musima munonga ahabwa byona ebyabasize kukora aha mukorogo nka swento yanje no manya no basa kuboyina abana kunkoshange hariho omwana okundo mbandi kandi kutari rukundo je kugira ngo neyo kugira ngo tokubinganisa konka ni musima munonga ni nsima nashimu okureba ngu tuwanswaza nashimwe go muri kureba no muhurize munonga nashimu aryo mu university mwaka gwa kabiri konka kuyandetira umusiza Musa nkagera ntapana tinyine nshonga necho ukwiyaho nashimu ni nkusaba ngo usomomare mugaruko mu kibuga cyanjye turukore mbaga nkeji twaba turiyo tukuzwe kadiguri kandi okubaha turuhabwanyi mwembi kandi nsimana mko wanje wabasa o Allah yabasise kuteka kandi akakuhereza omuchara nashimu kandi undi kuteka ngu Allah yabo murinzi wanyu numubasa kutunguka kucherana na hargebi ngaraka sima organizing committee yatekatechere omukorogu kandi gukabasa kubaho gukemereraho niyo nshonga bwenshi twena tukiryaha akakuba karimu kabaraburamu namwe numuza kubasasira nanye numuza kunsasira ninza kusimba abantu aba ahabwo mukoro gukureba ngo gubasize kubaho omukoro nguba gugumire abarakozere mukora abo kujimanya arho chairman Haji Rukwago tiyabasa kuba waha ahabwo kurahira kwa president ahabwa program ya president ar Kampala nabwecho arya har kumanya amunye barize ahabwo mukoro go gwakorwa ngarka sima Alhaji Hassan Basajja Baraba nawe tiyabasa kubaho Kampala ariyo program pango ya president kandi ni musima abwo kurango mukorogu nagwe guriyaha ahabwe nshongejo nawe agutiremwa amani minji arho bamu aporo bimuche nawe munywani wekeji omukorogu agutiremwe kijinji chango munonga Bahati Yasini omukorogu nawe agutiremwa amani minji munonga arho munywani wanje Abubakare banzoiza tinkwiza gumiza mana speeches Abubakare bata abandi naza kubanzura ahebwe omugisha ahakazindara kunduho ombwire buke abase kubanzura abuntagambaho arho munywani wanje ari nkayi tumusime Ratibu munywani wekeji no muchara wawe na warwaha naye bare munonga aha mukorogu na wagutiremwa amani minji haroho
Tinka Julius n'umunyantungamo nawe mukorogu agutiremu amani mingi munonga kandi munywani wekeji ariho bakodome banje mbaraga ntungamo Mizamiro hamwe na Chagera nabo mukorogu ngabakodome banje bagutiremu amani mingi munonga. Chairman w'abashubuzi ba Ibanda ayabazwekera obakweta tweheyo Charles ninkusima munonga ahabwo kwebembera abashubuzi mwena abakuru g'Ibanda kandi niwe bare n'abandi bariga kasese nibiza kubanzura nko kumara abahurire konka ni sima muko wanje kandi ngarika nkushaba ngu amakaramu akasumo amwena nakatembo nabwo echo hora sanga akasumo na nakatembo obe nuko wabitwaza omuri Nkore echo noba no kicenga nani nshaba ngu hariho musanzire wanje agaruke hanuya mbase kugera bimwe ahabe namukwasa then akazindaro nkagarurire munywani wekeje Abubaka omudakike mwibiri ayanzura abantu abasigarayo tubase kuhendera orubazo rwanje. Bimwe ahabe wareba aha hariho bimwe ebitaryaha haza bimwe bitaryaha bahandikire omu kitabo eki kinyina noza kurugaha ebyo rashangemu nibyo binabasa ebirabe mbubura noza kunterera esimu uteki nikibura konka ebyo byona twabikora ahabubwire kandi nahabwembera eziro nebyo ninsaba ngu atobasi akazindaro kanga garuze Imana asima kureba n'ubuhanga wanje imyaka ina Biseto bo mwana mbe abantu mwena buri omwe mu kitinisa kye twabakira omukaya muzeyi witu Kadisi ashaheji eiturumu okumwahurira okuba babasa kumugambaho abwo kuba okweye kutiteeka omu nsomo ebyanje ninga ebyitundu bike abo bwire ko kubagamba nka Bisento b'umwana okuhango n'okusima nutusima abantu mwena abase kutebekanisiza omukoro ogu gukabasa kubonera guti tusima abantu mwena abatukunda mukabasa kututahira embaga yitu ekabasa kubonera eti nk'oku bantu bagamba tusima abantu mwena ababasa kutuberaho erizoba mukatutekera emere nungi mukatugaburira mwebare buzima mwebare kukunda eka yitu buzima mukabasa okureba ngo abantu bona nimanya ngo basima abo kuba ngomere na chairman amakora giyampa yanjara ngo abantu bona basima mbwenu abateki bitu mwebare buzima mwebare kutkora omurimo gw'amani mukarengwa abantu abana basimu cherirwe kuko twenda kucherereza abantu munonga
abo kuba twantwenda ogwo mukoro gukomesa 12 nko kuba mbagamba bwena bwecho ekihango itoye abajenyi bitu mwahura twabakiro mukayitu kandi twabahereza amahara witu ubutwayiza kubahereza ekituru kubasaba no kureba ngo ebigambe byagamba aha twaba mwaba nibyo mwagenderaho icyo kubanza itwe ekituru kwenda amwici witu habaho okusagizana kona kanjire ngo cyabaho ekayitu nebe igwire nko kubatworeka aha numureba neka iyo kubasa kwikamo kebuzamu kandi bakakushoborera icyo wabuza bwe nabwe cyo omwici witu twamba kwasa nitwenda omwici witu bumwongere kurigera ato kwa kurebuka ayongerwe akurebuka je icyo ni side y'abagenyi icya side ya Nashimu no hurra okubagamba ngu obuswere ahamwe bugumire konka obuswere n'ekintu cyorobi abo kuba side zombi ikigambo nsasira nicyoro bya buri kimwe cyona nabwe cyo Nasimu na cyecho ninjukaburaho kagambo nsasira ubundi katiza kweberayo ukasanga kabaragamo ekihango ningasi ekitwantwenda omwe aside yitu no kutumanya hanuya nabwe cyo ninjira katwe yanzure buri omwe ko kutwemerira aha buri omwe mugende numumanya ahamurwa okubateka mu rubuga okugamberaho. Amazina nibanyeta Kadis Bashir kandi ogwo unahingira akankwasa Nashimu numahara wanje wizara eryo kubanza. Amazina na Amiduka Adisi kandi ogwo bahingira numahara wanje nizarwa nise. Amazina Mzafar Kadisi Nashimu numuharanje abamwe numumanye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazina Muhammad Kachoni Nashimu numuharanje ninyo mukuru w'ekika mundebe unyitegereze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazina na Aisha Kadishi Nashimu ndishenkazi Nashimu webare munonga webare kandi webare kutwise kitinusa webare kutwigurro rembo webare munonga nanisha abana bandi babe cyo kureberaho obahindukire cyo kureberaho nabo bakore nkiwe ekitinuse ecyo watwisha nabo babe nicyo batwisha mukama ko mugisho mbushwere bwawe kandi akuhangarizemo. Allahumma amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazina ninye Kurusumu Kadisi Nashimu twahingira ndishenkazi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazina ni Rahma Kachoni gunumahara wanje. Tusimire abo kuba omukoro mwagureba mwebare kutukorera omukoro abo kuba sapota mugituherize mwena batari bo mwana mwenka abasubuzi mwena n'abatari basubuzi mwebare kutagera omukoro gwitu mwebare buzuma kutukorera imbaga nungeji ngaba ekirabo kya mama then tuze ahambazo ezasigarayo na muno aside ejeji sebo mama sabo kirize ekirabo kino ekivudde eri omukowo tweyanzege webala kuzaala ettaala tusuubira okutwakira ebbanga lyonna ombaganda baona ne baguma bali ba mama mama tweyanzege twasigazayo ekirabo ekya shwenkazi ningashi senga ow'ensonga
tweyanziza nnyo singa wabarakallahu fikum jazakallahu khaira munzikirize munkirize bantu mwe alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enamba y'okubanza ninsiima eka y'omwami n'abakyara Bashiru Kadisi okuruga ehitwatandikire okuhika hati falhamdulillah ninsaba Allah ekeji yona abe niwe yajonjere birungi twashimira kimwe okuruga okutandika okuhika hati ahizoberi najya ngweza kubanga bangura. Enamba ya kabiri itwe tubire twitimu mpangoho konka ahabobwiro boburuho obwa COVID-19 tukafunza mukorogo aha haro timu zemiringenda. Timu 1 ni timu eyaruga West Nile Arua erukurga omufamily ya Alhaji Fedman Shoidi Amin Dada ni wishento wa Rubega Musa omwahingira abokuba Rubega Musogo omwahingira nazarwa Meja Amini Maga murumuna wa Idi Amin Dada akomwaka etegereza ahabwati ebyabironsha zinamwenda mukabimanya kubagire exile Allah yamwizura yaferayo kandi munyanya zitwe akakiri omugore yagaruka n'abana abo barubato itobanyina rimi twafuna chance yo kuborra ogunwe mukuru wanje umfamile yitu omukora abana abo omwana ogwishaka mweta izina Musa Amin aza Amin nerishe nkuru tukanga kumweta Musa Amin obota atatubuza Amin ahari twamweta Rubega Musa nabo ekyo ndizina international erikumanyomba handi kobye ekyo naenda ngumukyetegereze ahabwa hati niwe yashiro mukomu ogwe mukuru wanje twine team eyanyine nkuru nabishe nkuru ba Musa abakuruga bukanga eyima weto eyimawe arukuruga kandi twine na team eyaruga Kakoba abantu babari bingi nabaruho tukiza kugira ntwanzura buri omwe twine na kanso byarugaba musanzero wanje hazogwe ni kanso mukuru niwakutonganira emisango omu East African Court so at family egi yabalake mihanda yiguka munonga konkano shoti right side yane kuyakumera mbasobota mureba madamu yemera madamu wanje yemera bakurebe yemerena nanka na madamu Priva na kansogwa yemero bamurebe akwana wono umuntu wovunanyizwa umukorogo ebi okushyamheru nenda kutwara umugishogu kusabira abagore bitu no kusabira umukorogo nkasheka ngoko nafuna umugisha ogwamuheru. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا أحد يا الصمد يا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض أي الله omusoborozi bwawo obukereruka yahiguru n'omukinisa kyawe kiri ahiguru y'ebitino byona Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba osumye mbabazi n'obusinge ohereza omugisha abagore bizoberi Musa Rubega Amin na Nashimu Bashiru Kadisi kandi okanyise birungi ahagati y'obushwero bwawe kana buri omwe no wiza mukorogu omwebembereje omurabyeje omahanda ejegumire erimukafyu ayikeje omuka nihorere ay Allah nkusaba okuruga okutwatandika n'omukorogu n'okikamuherwagwo byono biherezo bushinge na nomugisa wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Tukarye chihoro chumwe tukatunga obusinge hanuya nimwebaza ntine bugarukiro alhamdulillahi rabbil alamin. Nanye okutonzya kwanje nikuche munonga okugamba kwanje nikuche munonga nyowe n'omukyala wanje ogu ntwebaza munonga mukamarahanga okureba ngunitwe
twahika abwire bwo kushingira mwizukuru witu kandi obwe mukama arahanga akiturinzire umunsi omu twina amasemerwa mwingi munonga gutakubasika kumara no kumara mukama arahanga nko kwatwelire akatisya ayizoberi ritwahingiraho mwizukuru witu ntumwebaza tine bukacho alhamdulillahi rabbil alamina. Nasim webare munonga okutereza ekitindisa amwe na Musa origiro kweyona mukamaranga kakureta kakusya hanuya omwanya ogu omunzu yanje mukamaranga akongere emigisa iwe na Nasimu abahereze ruzaro nungi abahereze obutungi burungi abahereze obuhangazi burungi omunsi yeyeji habwo obusobozi bwa Allah n'okusasara kwe n'embabazi ze mukama arahanga twongere okumusaba atwongere obuhangazi kandi omu biro bindi ebirayongereyo turebuke ngu tukiri bamwe mu miso gitu kandi ekindi ekikuherukayo mukama arahanga abasyeje imwariga abahereza obusinge mugendije n'embabazi za mukama arahanga obwogwe ninye umuzehe Haruna Kadisi omuriyo omumbuga yomu azarahanga gume nimwe abasyeje ogu nomukyara wanje nawe kagambeho ebigamo nga bisatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninye nyene mkuru wa Nashimu ninye ndukuzarishe ninsima Nashimu munonga nyonye ndakugambira ekigambo kimu rukundo yobiro nyinire kora gitwara mu makagawe noza kuhangaramo. Assalamu alaikum. Take me today, take me today, baby, oh lava, era kankubuze chingwe taga. Take me today, take me today, una mpesa mpona mu, byampunza unzanga biwoma, selavu yenchiti. Ibishatu ibiri emwe.
I love you smiling, the way you smiling, I love your movement, locomotion, Shakira eke takwita reba keya ejo kora jereze musa bakonjere garko someho kwa kabiri kwate glass ya soda muko kwatane glass aha disas bra sister omushata kuteka amaju muhereze kweka muhaka soda no yes aha webari hata nashimisha owa kamera yazai owa yes. my mother go bless me, or she go lie me well for bed. Mwe ba made some serving abandenta izobjenye murebe ngo byo moya rya cake. Ba made zi making a sure ngo abandi barya aha cake. Kwebaza buri muntu wena yabaza kwijambaga ya Nashim. Na nishabanga mbo mujungu. Na course. Elizo na emera hanu nkamnywanu wa Nashim. Tukugira ngo numnywanu we kikuma kindi no. Abantse kutora na mnyowe kumugambira habwe. So this is the message from her to the parents. This is a message to the parents of Nashim. Tata na ba mama nitwara omugishogu kubebaza munonga kunkunda kunshomesa mwebale munonga mukama abahezo omugisha. Nashim yabebaza munonga atine na bugalchiro. Then this is a message to the heart. This is a message to the husband. Nijire chiniza kuchigambo mu Lujungu. Thanks to Mr. Musa who showed me care and love and accepting me to be his wife. This message goes to Musa. Thanks so much. Wahaza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Then to agenda abirabo. Abirabo. Anani intensa anti-made zimwije mugume mushome acharabo then tushitware bakama bacu. Daddy, maids, please come and help us here. Maids, Nashimu zoze kwereze birabo manya niwe. You come and give out. Endiro ya tata. Nashimu rengu gwariyo na ijaka jetware. Echitemele cha mama. Mami Nashim.
Ishento mwine Burhani. Ishento mwine. Keki ya kabiri neza o organizing committee. Yes, webare. Endijo neza wo ishenkuru. Twehona mzee Kadisi. Aha, organizing committee bakachiko isa izabatwe keki yitu. Iwe jukwasa umjereta committee abantu barinka ibagenzi bitu. Okay. Sanwi wala jachi. Webare emeroba kwate ni dum kamera. Kwata. Asante. Kurabera umugursi. Twaheza turabera Musa. Haji yazayishe nkuru brother ishe wa Musa. Arya wanye mashitami. Aho na hamara Nashimu ija keke ya mahero jihereze shaka izo hereze sheto yawe shaka wa kamera ringa sanyu buli wotunula abantu basanyufa sana tendwe chetwalonjagala obugalo nakalulwa Nasimu nomnana yemeraha nka chizina chizo mwizina rya Nkore agume wahure byakusobera ngo inamo mcheko guno musiza wawe sare rahange byanyu naza kubugaruka bismillah webare mnonga abine biraba bandi atorishe zara ntasemererwa mnonga wa wambuga no myanya retu nayo ninchiteka konga mwe nacu mutamu nakuraganse mbuzi yo mwagazi noyiza kwestereza noyiza nontayayira iwe na Nashimu yokora afuna obwire noyija kunterro ngambere nzafite bekanse mbuzi yawe oyizo zijakire webare mnonga ishente wanji what yeberabona ko yagende etyo abantu bakutera mu ngaro iwe no mucyara hamwe na family yona kandi nyenda kubamanyisa ngo embaga yahwa turiyo tuza after party Nashimu tuza kutasyo munzu ndena bwanyuma amafura abashwezi ninga shibakwe bitu mwije maramusiye banyeneka mugumizamu mukutaha mwebare mnonga DJ kwata mkache tuzikiza tara jikomirawo mukwano tobishoza tusimbiza sakali kumpi n'ebirenje abo bagala bakukumva bakushabo eno kapyata kwetula onywere tula wano kutwala baby kapyata
katoyimu kalinda ntunula ku ssaawa laba tatuuka omusango gwansinga singa mmanyi okubuuka singa nalinyange singa natuuseeyo ndaba kubonako eddakiika nabadde kinga situuka nfunafuna omubaka gwentuma tatuukeeyo bibeera byangu naye bikyuka eno kapyata gwentula onywere I got the sauce, what you don't you see? Fresh bite, King Kong, what you don't you see? Bomba, fresh gun, what you don't you see? What's cool, baby, bonjour. Kurikira bikunkora ko juju. Bifanye n'ibyo nabitimbatimba mu nju. Nuricho kuyita changu. I'm in love with you. I want to spend the rest of my life with you. I'm in love with you. I want to spend the rest of my life with you. Trust me with you, I won't mess up. When you won't go, I won't give up. Trust me with you, I won't mess up. When you won't go, I won't give up. I will fight for your love like Jet Li, Jet Li, Jet Li, Jet Li. I will give you a ride in my Bentley, 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 Bentley. Bend your waist, make a feel a ringtone. Boy, me, I like it when you do that, I get on.
Some